Lasanao tsy nizaka zana velanao naratsa nagnano fa tsy nazaka zonao tipoti fefantaranao tierinanao fagnirinao tazagny tsy dirako ambelazavo makarakara zaho zao ka feo zalo mijanjo feo kosovonoa rey mihirahira fahatany avao laha misy maty sofy raiky mpamaraky reo aminao niaza efa maty ny sofy karay olona ratsy feky mino matoa tsotipika zay avao koa antenareo raza lafa hino toky tsy maintsy manome raza reo zay mampivolambola vavanao ty fahatany io koa tsitsiky atanao asa olo pibilevanao atanao story volambolanao fahatany io ato iha koa manao solo mpanao gazety io iha lehilahy ro misinolo ty zany resaka kinono zany le liga nay valeo ray lama mala anazy langela misy vaviny marina ve zany ino tsy hamarina azy kaly mifakanikana fa hanisy zipo koa ataova avao tara hitaonanao nama zao handoto olo avao ka story hanarataraty olo amin'ny Facebook bara lila raha piasako koa ity olito koa panao gazety eka koa mirengirengy mare moa io fa le azo ao Facebook io ia ty mitsiranao laha parisien any ia mbo vosira hesolo boky latabatsinao ty fa mandagina zao kosoko vosira ia koa gasy nzay efa tandafy ho antsika eto toliara avy amintsika eto henan'izao Zigatech marina moa fa mivarotsy ordinateur zareo ordinateur portable ordinateur de bureau 350 000 ariary defa mahazo mibata soa sanjamora iny mbo misy garantie toerana hitanao azy amin'ny la terasy ankaiky ny maki eo laharana nantsona hoe numéro 034 20 288 66 032 82 292 15 miala ho zay